Umuntu okholwayo umuntu ohlanganisa izandla ethandaza. Umuntu wesinto umuntu okholwela kwithuluzi. Njengamaphoyisa, ngithi iphoyisa malisemsebenzini linesibindi ngoba lisuka liphethe isibhamu maliyosebenzisa ukuthi maqhamuka amaphara lishaya phansi noma lishaya phezulu ngoba liphethe ini isikhala somsebenzi. Nami ngiyinyanga umthandazo wami ngiphethe ikhubalo okuyizihlahla. Ngikhululeke emthini. Mina mangithi le nduku ngifuna ukushintsha into yomuntu, kumele ngikwenze kwenzeke ngoba ngikholelwa kuyo. Nomfundisi ingakho ethi abantu abaphakamisa izandla wenza isinto sakhe. Bangaphambana abantu sebathukana ukuthi kunabafundisi kunenyanga kunosathana. Usathana umuntu onenhliziyo embi ngoba nawo amakholwa kunamakholwa nenhliziyo ezimbi zokuthi usathana naye lo muntu. Manje wena ezinyanga yini uspecialize ngani ukuthwalisa yini into yenza? Mina ngiyinyanga eyenza izinto eziningi ezethusayo kodwa futhi engazidaluli kakhulu kubantu. Ngiza ngilinda ukuthi umuntu afike kimi bese ngiyambonisa. Engasho ukuthi mina ayikho into engayenzi ngoba ugogo lo okuyena yena engangihamba naye engafundisa into kuye ngaze ngakhula ngafika la ngikhona khona namhlanje. Umuntu owayesebenza ngabantu abangamakhosi abahlukahlukene kusuka ngisho amabhunu asuka ko Cape Town, Free State eza ezweni lakithi azodla impande. Nabamnyama futhi befika. Mina ngenza abantu abamakhosi. Umuntu ethi mina ngifuna ukuba inkosi endaweni yakithi njengabo soma business, abantu abangamakhosi, abantu abangabo minister, abantu ababusisizwe nabo. Mina ngizothi ngiyinkosi yabo kodwa private esibosha ngoba angiyona inkosi ezovela kubantu. Mina ngenza umuntu abe inkosi. Mina ngiveli ngiyinkosi.